ҳозин амҷа сайёҳон ҳам амҷа мешинанд. Насиб моро мешинем. як 3 соат прогулка дар ҳамин дохили об бо ҳамин пароходҳо. Face like the boat is heading. To the right, it's going to be the right of the boat, and to the left, it's going to be left of the boat. Behind is behind of the boat. The behind of the boat exists a mosque built in Ottoman Empire era on the Golden Horn inlet side, built by Suleiman the Magnificent, one of the last sultan of Ottoman Empire that expanded north of Africa and west of Egypt. Central continents of the era were once used in his era by the Ottomans. There exists also tombs of Suleiman the Magnificent and the Grand Sultan, and a good view of the Bosphorus continent and the Golden Horn inlet. It is also closed by the Grand Bazaar neighborhood, letting you pass through the streets that is decorated with the shops. And by the time you are there, the restaurants on either sides of the Suleymaniye Mosque would be the good places to sit to have your lunch. Another thing, the Golden Horn divides same continent into two, makes us understand to the right of the boat exists the European continent, to the left also exists another European continent, interestingly. To left we refer as New City, where exists Taksim Square, Galata Tower, Istiklal Avenue, skyscrapers, New Airport far behind over there. To the right exists the old city of Istanbul or European continent, where exists symbol of Istanbul called Hagia Sophia. It is that single domed or minareted monument built in 6th century AD without the minarets around as the largest church of the European continent for 900 years. Over the centuries, different empires put their eyes on the monument. دوستان زبان انگلیسی رو خوب یاد گیرید. در تمام جهان با زبانی زبان گپ میزنم. تمام ملت و محل. اقلا کم تر یاد گرفتن در کار تا که کجا گرفته اذیت نکشه. در اسرائیل بودیم، در یروشلیم بودیم. مردمی تهجوی اونجا همه زبان انگلیسی رو میدونن. خرد و کلان با زبان انگلیسی گپ میزنن. حتما یاد گیرید. The minarets around by different sultans around the mosque of the day. And some guy went up the minarets to do the same thing that one can hear 5 times of the day, even today. Over 3,000 mosques of Istanbul. The same thing that we call ezan, which are called. این گیت ها رو بینه همه را با زبان انگلیسی میفهمونم. پر را کجا که تماشا برن میفهمونم با زبان انگلیسی. اگه جایهای تاریخی روسیه بسیاری ها میخواید فهمیدن. جایهای تاریخی روسیه مثال همون وقتی که با کدام شهری رفتید اونجا مثلا نقطه‌ای هست که همین خیلی با مانند ترکیه و اسرائیل دیگر جا و تماشای همون شهرها میبرند. در اینجا در ترکیه در همون هتل در همون گاستینیتسا مثلا گیدها هستن، خودشان پیشنهاد میکنن دفترچه ها رو با کجا میخواهید رفتن مرحمت میکنید، پولش رو میدهید. فلان ساعت میگن اتوبوس اومده از پیش اون هتل گرفته میبره با میاره. مثلا در روسیه اون در هر یک نقطه تور اگنستوا مثلا بلیط رو میگیرید
ва шумо мегӯям ки ба фалон истгоҳ биед, автобус меравад, баъдан меравед. Айно аз ҳотел, аз ҳамон гостиница омада мегиранд. Русӣ гап зада шуда. Гид ба забони англисӣ аст, ба забони русӣ бо. Ая София Дина, мы будем, а гуфтаиста. Также мы открыли от мечети Сулеймания, которая была построена в 1550 году всем известным султаном Сулейманом, именно тем султаном Сулейманом, который Bunu bir de böyle krişa dıraqsa. великолепный век. Da böyle krişa. Как вы сказали, мечеть была построена в Ресторан. 1550 году. Мечеть имеет 4 минарета, что означает, что султан Сулейман был 4-м правителем с момента завоевания Константинополя. Айя София — это также еще одна из главных достопримечательностей Стамбула. Как вы можете видеть, слева от мечети Айя София находится дворец Топкапы. Обратите, пожалуйста, внимание, пока мы находимся близко, пока мы еще не открыли, обратите внимание вот на справа. Вот там, вот, да. Мечеть Айя София была построена во время Византийской империи императором Юстинианом. Изначально она была построена как православная святыня. После завоевания крестоносцев она была переделана в католическую церковь. Но и католической церковью она пробыла недолго. После завоевания османов, после того, как османы завоевали Константинополь, было построено султаном Мехмедом II 4 минарета, и с тех пор она действовала как мечеть. Во времена правления основателя Турецкой республики Мустафа Кемаля Шаҳр Истамбул амин байни амин ҳар як кӯча нигоҳ мекунӣ. Кӯчаҳои борикам, кӯчаҳои тангкӯча. Ами хелраҳош масалан чӣ хел гирем нишебай, баландияй. Баъзе ҷоҳош ами хел мушкил роҳ гаштам. Ами шаҳри Истамбул худаш қишлоқ не, дохили шаҳр. Ами домое мебинед, ами биноое мебинед дар кӯчаҳо. Ами хел роҳҳое аст ки ба поён, ба боло ами хел баромадан аст. Яъне ки гаштан мушкил мешавад дар баъзе ҷош. Ман намедонам ки ҷа зимистон чӣ хелай барф бора ях мешавад. Оли тобистонае ки гаштан дар ҳамон кӯчаҳо қинай. Баландию нишебиам хелиам. Дворец, который построен в османской стилистике. Далее, когда мы будем проплывать с вами остальные дворцы, они уже будут построены в более европейском стиле. То есть Топкапы, который более 400 лет являлся... Аз тамоми давлат сайёҳон ҳастанд Ӯзбекистон то. Яки Тоҷикистон надидам. Мумкин бошад, нашинохтам. Аммо Озарбойҷон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон, ҳатто аз Амрико, аз Германия. Оно построено относительно недавно, но оно стало очень популярно среди медиа-индустрии, среди блогеров в Инстаграме. Очень много фотографий, связанных с Галатским портом. Также около Галата порта останавливаются очень большие круизы, когда проплывают, круизные лайнеры, когда приплывают в Стамбул, они останавливаются возле Галата порта. бисёртар акун ҳамин ҳавои тобистонида хуба ин хел ҷода гаштам. Моҳи июн, июл, август. Сентябр аллакай каме салқин мешавад. Масалан нафароне мехоҳанд пляж раванд, обозӣ кунанд. Аз сентябр он тараф каме салқин мешавад.
زبان میفهمن انگلیسی و روسی. Go till there, till the second bridge, which is the point, and turn back from there. And throughout the history of the Bosphorus, the Ottoman همون مرس Empire نیست بسیار میبینی. extended the Ona. coastline of the channel to be able to build things which after the Şabona Kabanaj Sveto here, بسیار that برای one دیگه can get خیلی various تو. islands of Istanbul, comes the Dolmabahce Palace. That was a gift that was given to Sultan of the era by a mother, because the Sultan Abdülmecit ordered the Turk Imperial Palace in 1850s and moved royal family from Topkapı همین در یاندکس در روی here. تمام تاریخی همین دنیا را میبینید. تاریخ زندگی خلقشا، مثلا قهرمانوشا، جایهای تاریخیشا، همشا در همین یاندکس یافته دیدن ممکن. از زبان روسی، انگلیسی و دیگر زبان ها میشد که خونده فهمیدن. Welcoming every ambassador to the Ediz Park, to the Dolmabahce Palace, which means built garden. With it is most is around 600 meters of coastline made palace. That این is دومو رو بینه پست و بلند. اینجا معلومه که کوچه ها مثال از پایان بالا میره کوچه ها. و هم کوچه های تنگ با ماشین میره و خیلی همه این ساکنان ماشین دارن. three different sections there are, which اینم first خیلی one is مچتو خشوره که نبینه اینم مچتای. تست زنم خیلی مچتو دیده میشد. یعنی راسته یعنی نزدیک. مقصد که در کوچه‌ای که باشن وقتی نماز شد در اومده خواندن گیرن. به حد من در محقول شدم خیلی. مسجدشون میداره توزه جای تورات کنی زنانه مردانه. داخلش سالقین کاندیسیونر رو موندگی. In between the monuments exists a stadium. That is the stadium of Beşiktaş, built in 2016. The symbol is eagle, colors are white and black. 42,000 people can fit in the stadium, and to be able to provide a harmony in the neighborhood, back in the year of 2000, they built their own stadium in a Colosseum shape, as if soccer players are fighting there, but not playing. Return back to Dolmabahce. Today is a museum that one can visit by paying 450 liras. 4 hours of the day is mandatory to be able to see every part of the museum, which among them one is quite interesting because that room that the founder of Turkey used and passed away is still being preserved with the same shape as it was in 1938. At the end of the museum exists a painting museum, which in the price you would be able to get in, depicts the portraits of sultans and the portraits that were done by the sultans. After Dolmabahce, Beşiktaş would be a good spot to go. Уважаемые гости, Ама теперь мы шага там находимся шумик непосредственно в самом Босфорском проливе. Справа мы видим европейскую часть, слева азиатскую часть. И на данный момент мы проплываем дворец Долмабахче на европейской части. Как я и говорила, этот дворец уже построен в более европейском стиле. Султан Абдулмеджид после Султану Абдулмеджиду наскучила тяжелая османская стилистика дворца Топкапы, и он решил заказать строительство нового дворца, который мог бы соревноваться в своей роскошности с дворцами с дворцами европейских государств, таких как Версаль во Франции. این بیناها اکثریتش تاریخی هم. بیناهای پیشتره. Можно заметить некоторые элементы стиля схожести с بیناهای نوساخ معلوم هم. بیناهای بلند اما بلندو نوساختن. Дворец Долмабахче был построен в 19 веке, и на данный момент он является музеем. В нем провел последние дни основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк. И время его смерти, оно по-прежнему установлено, все часы в дворце Долмабахче установлены на времени смерти Мустафа Кемаля Ататюрка. After Dolmabahce comes Beşiktaş neighborhood, which is translated as Viceroy, or Salkina, which was a part of حالا که هوا گرم شده است
was دیگه based. در اینجا That's سالخینه when the decided to شمال او میزنن on the bombing this این از شهر استانبول تماشا کنید با to spend a good day نفرانی که خواهش تماشا داشته مرحمت to see another museum, the wide and round park there that exhibits the sheep. شهروندان تاجیکستان شهروندان روسیه به ملال آمده یعنی که حقوق دارن 3 ماه زندگانی کنن 3 ماه به مانند مهمان زندگانی کنن تماشا کنن امکانیت دارن Because there are a good number of young people who go to اگه اومدن اینجا رو از طرف بسیار شهروندانی که سوال داده می شوند که با واسطه تورگنس بیم خوبه یا خودمون اگه تورگنس همینش لحظه که and also if بلیتی تو ده ابراد میگیره مثال پول میتی می شود در همون داخل می شود تو ده ابراد بلیت تو ده ابراد از ایروپورت بردن آوردن بعدا страховка медицинский страховка медицинский страховка худо нишонад яд ягон воқеа нохуш шавад ягон мисол касалӣ беморӣ шавад анам компания ки шуморо масалан роҳбаладӣ кард медицинский страховка додагӣ ҳамаи ба уҳда мегирад аку ба воситаи ҳамин турагентства омадан ҳаминаш хуб хай одамизод чӣ медонед дар қисмат чӣ мешавад ҳеҷ кас намедонад ҳаминаш хуб мисол нафароне ки хоҳиши омадан тамошо кардан доред турагентства дар русия дар ҳар як қадам худ медароед кадом давлати маҳқул аст дар шумо худашон оё билети туда обратно ва туда обратно аз самолёт фаромаде аз аэропорт мебаранд бо вақти рафтан бо ҳамхел мебаранд то аэропорта шумо ихтиёри худтон агар экскурсия хоҳед ҳар як ҷоро интихоб мекунед платит мекунед ҳамун соат ҳашкатӣ мебаранд меоранд агар худатон гардед бемалол мегардед забони англисия донед масалан баъзе ҷо арабо зиёдан арабӣ гап мезананд ман бисёр арабо дидам дар истамбулам дар израилам дар ерусалимам арабҳо зиёд арабӣ гап задану англисӣ ҳамин турсиядам ҳамин хел арабӣ англисӣ бисёр гап мезананд ҳамин забонҳоро ёд гиред ҳозир ба воситаи интернет чӣ хел осон шудааст ёд гирифтани ҳамин забонҳо бемалол дига кадом кӯчаро пурсед кадом остановкаро кадом меҳмонхонара куҷоеро пурсед ба шумо яъне мефаҳмонанд government can rent them but cannot sell them. Therefore, for and Four Seasons is not the most expensive one. They charge 1,500 euros a night to stay in their hotel. Уважаемые гости, мы продолжаем проплывать европейскую часть. Справа мы видим один из районов. Мы проплыли один из районов европейской части Стамбула, район Бешикташ, в котором мы могли видеть мечеть Барбаросса Хайретдина, которая с одним минаретом была. Один минарет, количество минаретов по мечети зависит от того, кто заказывает мечеть. То есть только люди, принадлежавшие к семье султана, могли заказать мечеть с больше, чем один минарет могли заказать люди, только принадлежавшие к семье султана. Уважаемые гости, сейчас готов завтрак на первом этаже. Завтрак включен в стоимость тура. Пожалуйста, спускайтесь на первый этаж. Приятного аппетита. А мы продолжаем нашу экскурсию. На данный момент мы проплываем дворец Чараган, который по правой стороне, также на европейской части. Дворец Чараган был очень долгое время элитной резиденцией Султан-Паши, и очень много средств было затрачено на его постройку. Мурад V провел здесь последние свои дни в заточении, последние 27 лет. После его кончины дворец полностью сгорел, и 70 лет никто не занимался их восстановлением.
Сейчас это является, после того, как группа компаний Кемпински реставрировала этот дворец, теперь это является отелем, одним из самых дорогих отелей в Турции. دیده در این اکسکورس بود همه چی رو میفهمونند در کدام نقطه همین استانبول چی است همه رو میفهمونند با زبان روسی انگلیسی Hotel of the country built in 1850s by Sultan Abdul Aziz as the fourth imperial palace of Ottoman Empire and as the fate god vent is only used by Sultan Abdul Aziz himself. The name meant lightning, and in the history of the palace it was struck by a lightning which led the republic that got over the monarchy of Ottomans with the deaths of them. Use the place where it is abandon the place where it is dead. 1970s was the year Hozi moro ba came to restore the zavtrak da'vat today kadam. with the Sultan's suite room that they charge 45,000 euro a night. It is the most expensive hotel of the country. Также еще хочу добавить по поводу дворца Чираган. Чираган переводится с турецкого языка как светильник, потому что в этом дворце часто проводились увеселительные мероприятия, где использовались светильники, которые подсвечивали тюльпаны в вечернее время. Также они назывались Чираган Sumkay mankani. قال فيها دواء Этот район, где как раз построен, где находится дворец Долмабахче, дело в том, что Бешикташ это один اینا دوستان بسیار وقت در کینوها انمی ماست رو نشون میده کسی در میلای آب خانه دارد کیف زندگی هوای تازه Есть только две мечети в Стамбуле с 6 минаретами. Это Султан Ахмед и вот недавно построенная мечеть Чамлыджа. Боишься том, Ходжи Бобо? Что на первом этаже готов завтрак. Спускайтесь, пожалуйста, на первый этаж. Приятного аппетита. Мы вернемся к вам по мере новых, когда мы будем проплывать интересные исторические места, мы продолжим нашу экскурсию. اینا دوستان نانوشته کردیم و روی بالکن بر اومدیم یک چیز رو اهمیت دادن در استانبول چای سیاه میخورن همه در رستوران قهوه‌خانه میبینم همه چای سیاه میخورن خارجی هم دیدم همینجا چای سیاه میخورن من شخصا چای کبود دوی می نوشم اونقدر چای سیاه نغز نمیبینم وقتی می نوشم سرم درد میکنه یکی روزی چای سیاه نوشیدم نمیدونم احوالی من چی میشود چای سیاه بسیار نوشیدم راستی تشنه مونده بودیم چای خوردیم
دوستان بینید انا اینو همش معلوم که چیزای قدیمه هم یگان قصر یگان پوچو بوده است. اکنون با زبان انگلیسی روسی فهموندم اما من اونقدر اهمیت ندادم به گفتهای اونها چون که در نوار میگرفتم. با گمانم اینو همه قدیمه رستوراسیا دارن، ریمون دارن. این یگان قصر پوچوی بودگیسته. همین استانبول ترکیه همینش خوب که در هر یک قدم قهوه‌خانه رستوران مثلا هر یک قدم کوچه را نه هر یک قدم چی لبی آب باشه چی لبی بحر باشه چی داخل شهر باشه بین دومو اما بین خانه های استقامتی کافه رستوران پور همین شراره عصبی آدم آرام میکنه که دوستان مهربان چنان که گذشتگان میگفتن بزرگان گفتن که جهان گشته باشه جهان خوردن شخصا من دوست میدارم پوتیشستوا یعنی سیاحت کردن رو به نهایت دوست میدارم. میخواهم که با بسیار دولت رو با وجودی که من مثلا اونجا رو دوست میدارم یعنی هوای اونجا رو تاریخ اونجا رو فقط میخواهم که سال یک دو سه مرتبه رفته یعنی تماشا کنم استراحت کنم. حتی آب در همه جا هست در روسیه هم این همین بحر سیاه در روسیه هم هست در ترکیه هم بحر سیاه هست یعنی که همون بحر سیاه در ترکیه در روسیه در گروزیه هست. بعدا ما در اسرائیل بودیم خطی حاجی بابا شوهرم خطی در اسرائیل بحر میانه زمین رو دیدیم اونجا در اومده استراحت کردیم هوای گرم ده بحر میانه زمین رو دیدیم. بعدا در یروشلیم میرفی موره بود بحر مرده وقت نشد اونجا رفت راست دیگه وقت نشد. بعدا یک وقت با نصیب میکردگیست همین آبهای بحرها شفا بخشند. همین میرفی موری هم شفا بخش است. اینجا هم بحر سیاه در روسیه هست در کراسنودارسکی کرای در گرد و اطرافش هم بحر سیاه هست. بسیار جاهای زیبا منظره دارم روسیه کراسنودارسکی کرای مثلا گلنجیک اناپا ویتیزوا اونجا من بودم گفتی روسا پشتی انم خیلی هوا انم خیلی آب انم خیلی خانه ها انم خیلی گایستینیتسا مهمان خانه ها یعنی استراحتی خوب کردن ممکن است در هوای گرم در روسیه. سالهای شوروی در یاد داشتم که از طرف جای کار وقتی استراحتی اتوبوس میشد با روسیه روان میکردن به پول کیوفکا قطعی اوکراین روان میکردن روسیه روان میکردن گروزیا آذربایجان خیلی دولت های شوروی بودن 15 ریسپوبلیکا یک جا بودن به پول یعنی که 15 روز 20 روز انسان ها رفته استراحت میکردن. حاضر اکن اینها از بین نمیدونم با فکرم رفته است و دیگر دولت ها روان نمیکنن از جای کار. ممکن در اون داخل جمهوری یگان استراحتگاه ها روان کنن و بیرون از آن راستی ممکن کنن یا نه اینسا عمیق نمیدونم اما یگان کس نگفت است. بعد پاش خوردن شوروی یعنی SSR از طرف جای کار در وقت رخصتی یعنی اتوبوس یگان جا روان کرده باشم به پول رفته استراحت کرده باشم. بعدا استانبول همین خوب که
ниҳоят мусалмонҳо зиёд аст, бениҳоят зиёд аст. ман аксарияти масҷидҳо дар омада намоз хондам, занҳо, духтарони ҷавон масалан бисёр дар омада намоз мехонанд, ҷавонон, писарҳо низ. баъзеаш ки дар бозор аст ё ки дар кӯча ҳаст, вақти намоз мешавад, азон метиҳанд, дар омада дар масҷид намоз мехонанд. инаш наст ки дар ҳар як масҷид 5 вақт намоз хондан, 5 маротиба дар омада даст фурӯ мешӯянд, торат мекунанд, тоза озода бо намоз мегузоранд. ин беҳтарин аст. ан ҳамин аст, беҳад ба ман маъқул шуд, беҳад. масъалаи пулша курс ҳамин лирара фаҳмидан мехоҳед. дирӯзи имрӯз ҳамин $100, яъне 2300 лира, баъзе ҷо 2400 лира. курсаш ҳамин хел. чӣ қадар ҷойҳое ки бинед байни дарахтони зиёд. аксарияти онҳо ҳотел ҳастанд, меҳмонхона. ба хостелам доранд, баъд частни квартираҳо, мисол шахси хонаодам масалан имконият ҳаст ки баъзе оилавӣ меянд, метавонанд масалан хонаҳои шахсиро интихоб мекунанд, якмоҳа пулша пардохт мекунанд, бемалол як моҳ масалан зиндагонӣ мекунанд. аз Турсия аз ҳамин Истанбул метавонанд ба дигар давлатҳо парвоз карда рафта, масалан дигар давлатҳоро низ ки наздик ба ҳамин Турсия ҳастанд, тамошо карда биёянд. ба фикри ман оилавӣ омадан агар 4-5 фарзанд бошад, хуб мешуд ҳамин хонаи шахсӣ агар иҷора гирифтан хубтар аст. хонаҳои заминӣ ҳаст, хонаҳои масалан дом ҳаст, квартира ҳаст. зиёд инсонҳоро дидам оилавӣ омаданд, 3 кӯдак, 4 кӯдак, 5 кӯдак дидам омаданд, дар ҳотел, дар меҳмонхонаҳо ҳастанд, ҳамроҳи мо ба бисёр ҷо тамошо мераванд. рости гап дар ҳотел кӯдакон ба фикрам ки на он қадар метавонанд ки озод рафтор кунанд, озод масалан давтоз кунанд. кӯдак чӣ хел аз гапа намефаҳмад. вақте ки ягон хонаи заминӣ агар иҷора гиранд оилаҳо, бемаълул кӯдак масалан ба монанди хонаи худаш, ҳавлии худаш мегардад, бозӣ мекунад. масалан дар ҳотел масалан дар меҳмонхона хай то 2 нафар кӯдак мумкин, 3, 4, 5 та бошад. аз ҳама хуб ҳамин иҷора гирифтан хубтар аст. ҳамин лави обда агар иҷора гиранд ниҳоят хуб аст. бисёраш балконаш тарафи об, балконои калон калон доранд. ҳатто мешавад ки шабто нимишаб назди ҳамин об нишаста, ҳавои тоза истироҳат карда, рӯзона ҳамин хел шишта бо кӯдакон тамошо карда. барои кӯдакҳо ин манзараҳо зебо ҳастанд, хотирмон ҳастанд. акнун ба дуюм ошёна меравам, ҷое ки менишастем тамошо мекардем. инҷо хӯрдем, хӯрок хӯрдем. ана ҳама инҷо то ноябрам мумкин аст ки ҳамин хел омада тамошо карда, аммо аз ҳама хуб моҳи тобистон хубтар аст. бо тайёр мекунанд оли хӯрок барои нафароне ки абед меоянд. برای همه بگیرم. اینک سفری ما دوستان ادامه دارد. اینجا 1 ساعت با شهر دا گشتیم.
Rafte? Puli zavadit nakada ya? Zadit ka? Makos mere. Yakabi. Da je umešna uski krug da, čorka, šaškas. Zakaz mekna megarna. با سفر رو این دوستان ادامه دادیم. همین وقتی اگر با سیاحی بیاید ای همه خوب آنها خیلی جهود استراحت کنید. من شخصا در هوای گرم کوچه با کوچه شهر گشتن بعد میبینم. همین جای استراحت کنید که با مفید و سلامتی باشد. در هوای گرم خیلی салқин, шамол, роҳат аст. гирду гирди шаҳри Истанбул тамошо ҳар як ҷои таърихиро мефаҳмонданд ба забони русӣ, англисӣ. аллакай медонӣ чӣ дар куҷо ҳай. миқа оҳиста оҳиста меравад тамошо карда. нихел агар пиёда гарди вабше имконият нест шаҳра тамошо. ба трамвай метроам ҳамихел хаста мешавад. аз ҳама хуб ана михел истироҳати хуб нимхел дар параходошта завтрак метиҳан, обед метиҳан, ужин метиҳан. бо дар байни сафар як ҷо манъ мекунанд, як тамошои мағозаҳо, бозорҳо бо як соат вақт метиҳан, бо абрана омада мешинӣ, бо сафар идома метиҳад. ҳозир бисёриҳо дар якум ошёнаанд, дар ҷои ресторан, ҳамҷа бо афтоб ки ҳозир гарм шуд, обед аст, унҷа салқинтар, унҷа нишастаанд. мо дар дуюм ошёна дар баландӣ шаҳрро тамошо карда меравем. нами биноҳое ки баланд ошёнанд ҳама ино наванд. вай пасто 3-4 этажа ҳамаш бинои пештар, солҳои пештаранд. инҷа ҳамагон медонед ки заминҷунбӣ ҷа зиёдтар мешавад. ҳамон вақт дошта мисол архитектурро дониста ҳамихел биноҳоро паст сохтаанд. чӣ хел заминҷунбӣ ҳамин сол шид?
дар як райони ҳамин Турсия ҳазорҳо инсонҳо ҷон бохтанд. тамоми боигарии чандсолаи онҳо таги хок монд. ҷони мардум ай ҳама азиз буд, қимат буд, таги хок монданд. худо раҳмат куна ҳамаша. аммо насибу қисмати онҳо чунин будааст. зиёд инсонҳо мефаҳмиданд, яъне ки хона харидан дар Стамбул масалан ё дар дигар шаҳрҳои Турсия ҳама протседураш ранги ҳами масалан хонахарӣ дар Федератсияи Русия аст. инҷа ҳам риэлтор дора, адвокато, юристо доранд, бо забони англисӣ ва туркӣ гап мезананд. масалан муроҷиат мекунед як хонага, ду хонага, се хонага ё ҳавлӣ, чизе ки ба шумо маъқул аст, кофта метиҳанд, ҳаққи хизмат мегиранд. кофта ёфта нарху навора фаҳмонда, ҳуҷҷатҳоро худашон тафтиш карда ва шартномаи хариду фурӯшро худашон тартиб медиҳанд. договор купли продажа ва тарафҳо имзо мемонанд. ба ҳар ҳол агар нафароне ки чандин ҳамзабонои мо, тоҷикои мо ҳамин Стамбул хона хариданд, хонаи шахсӣ доранд, хона хариданд. ҳаминро гуфтаниям ки хуб мешуд ки нафароне ки агар инҷо хона харед, ягон тоҷикзабонои худмона ёвед, ягон одамое ки чанд соло инҷа зиндагонӣ карданд ва ягон ҳуқуқшинос, юрист, адвокат ки онҳо аз қонунҳои ҳамин Туркия бохабар бошанд. баъдан шумо фиреб намехӯред, чунки дар ҳамаи ҷо ҳаст нафароне ки фиреб мекунанд, қалоб ҳастанд. маблағи калонро медиҳед, хонаро, шартномаи харидфурӯша ки имзо кардед, тамом. дига баъдан агар ба судам диҳед, судя савол медиҳад, ин имзои шумо, имзои шумо, шумо дидау дониста имзо кардед. тамом. барои эҳтиёт шудан лозим. ва зиёд саволҳо мешавад ки дар Русия хона харидан хуб аст ё дар Туркия. ҳар кас ҳар чӣ хоҳиш дорад, кадом давлати маҳкул бошад. Туркия ҳавош аз ҳавои Русия фарқи калон дорад. офтобрӯя аст. масалан аз моҳи март гармӣ мешавад то ноябр гарм аст. табиати хеле гарм дорад. баҳрҳо дорад ба монанди Русия. Русия фақат ҳамон Краснодарский край, шаҳрҳои гирду атрофи Краснодар масалан ҳавош гармай. ба Тоҷикистон, Турсия монандай баҳр ҳаст, баҳри сиёҳ ҳаст. баъдан ҳавош гарм аст, табиаташ дигар аст. дигар шаҳрҳои Русия масалан аз моҳи август охираш аллакай хунук мешавад, борон мезанад, ҳатто сентябр, октябр барф мезанад, доимо боронӣ аст. мана дирӯз буд, парерӯз буд, аз хона занг задан ба мо гуфтанд ки борон борид, ҳаво салқин шудааст, хунук шудааст. инҷа гарм, Турсия гарм, ҳозир Стамбул беҳад гарм. дар кӯчаҳо агар мегардӣ дар ин соати ҳамин нисфи рӯзи 11-12 ҳамин хел асфалтҳо таспидагӣ гарм, беҳад гарм. дар ин ҳавои гарм ана хел ҷода муфид, истироҳати хуб мекунӣ. барои нафароне ки хонахар бошед, эҳтиёт бошед. қалоб, фиребгар дар ҳама ҷо ҳаст, на ин ки дар Туркия. дар Русия ҳам ҳаст, дар Тоҷикистон ҳам ҳаст. дар Тоҷикистон ҳам зиёд дидам, як хонаро 5-6 нафар хариду фурӯш кардан. баҳси судӣ дар як хона дар суд мебароянд 5-6 харидор. аз онҳо суд метавонад ки якеро харидори ба инсоф қабул кунад, дигарон маблағро аз нафаре ки ба нафаре ки додан хона харидан аз он бояд гирад. бо гирифтани маблағ чӣ қадар мушкил аст. барои ҳава эҳтиёт шудан дар кор. албатта ҳаво инҷо тамоман дигар аст, табиати дигар дорад, шаҳрҳои гуногун дорад. ин Стамбул аст ва шаҳрҳои зиёд дорад Туркия. ҳар ҷо нарху наво ҳар хел, марказ қиматтар, бо аз марказо дуртар арзонтар.
агар ҳавои гарм хоҳед, агар хоҳед ки ҳар як қадам масҷид, ҳама намозхон, яъне ки дар кӯчаҳо ман надидам ягон масту аласт, надидам ягон кас ба ягон кас ҷангу баҳсу мунозира кунад, надидам ки ягон касро бо чашми бад нигоҳ кунад ки ин аз куҷо бошад. На, ҳама миллату маҳал дар Истанбул дидам, дар Туркия дидам. Ҳама якдигарро ҳурмат, эҳтиром. ва нафароне ки агар мехоҳед ки анан хел ҷо хона харед, марҳаматан ҳамин қонуну қоидааш ҳамин ки хона харидед, вид на жительство метиҳам. Вид на жительство гирифтед, дигар баробари шаҳрвандои ҳамин Туркиё, яъне ки зиндагонӣ мекунед, табобат мекунед, таҳсил мекунед. албатта корхонаҳои зиёд дорад, ҷои кори зиёд дорад, ба он шарте ки ҳуҷҷат дошта бошед, вид на жительство дошта бошед, Уважаемые гости, бемалол кор обратите, мекунед. пожалуйста, внимание, с левой стороны мы сейчас одна из самых знаменитых достопримечательностей Стамбула — Девичья башня. Мы точно неизвестно, когда она была построена, когда и кем. Это остается до сих пор неизвестно. Есть упоминание, что она была построена около 400 лет до нашей эры. Первые упоминания о постройке на данной скале датируются именно этим годом, но сохранилось очень много легенд об этой башне. Одна из которых гласит, что турецкий султан, переживая за свою дочь, которой пророчили смерть в раннем возрасте, изолировал ее в этой башне, чтобы спасти ее от такой печальной участи. Но когда ей исполнилось 18 лет, на 18-летие ей подарили корзину с фруктами, в которой оказалась змея, и которая, укусив ее, яд оказался ядовитым, и она все же погибла. Ladies and gentlemen, let's look at the left side of the boat. Here we can see the Maiden Tower. The Maiden Tower is one of the most interesting and mysterious places in Istanbul. And as legend said, there is a lot of legends about this place. And one of them said that the Sultan, who was very worried about his daughter, and he put her into this tower to protect. But when she were 18 years old, pardon, something. When she were 18 years old, she still died because one of the present consists one of the presents consists snakes poison, and that's why it named Maiden Tower.
Ona binen اینجا جای شتن استراحت کردن به درجهش رستوران کافه هوای گرم اومده به ملال میشینن خوراک میخورن یا اوژونو میوین بگونی از اونایی پیشین شده نصیب میرسیم موزی میریم پیشین هم میخونیم دمچید مرکب آواز بلند از اون میگن 5 وقت نماز آواز بلند قطعی هر یک کوچه همه کماندا محکول شد که будильник در کار نیست وقتی نماز شد از اون میفهمی میخیزی ماشاءالله ماشاءالله